Malu hilsil sin market lang kabuyak mal. May ngasulem mo kuma mo sa elmot makatial niya besel program ra kausi sa. Mang diwaigal pa program angat tialo bangke ka nirmang Moses Ududong, Adol Baya, Jackson Henry. Gele tala ko host program gukto nga rapat ngel mong madakat sa may joiner git. Ending laabot sa bela kung may joiner git raw pa sel mukmel belsel program git. Mal di mer tiya kami amal sa teruro ba kung mo sa imot makanal santi. Diwaigal bekel program git nirmang sel tabora walel belaw. Ya katukutun mo ngayaw re marag. Makmangutal ko yung sa Adol Baya, Jackson Henry mong mamalia program git kada maral liwek mga alwala ko ka okay mamasaule kambese mamsartel ko ra malungil acknowledgement ra history adar ngaur anyway malungil swel belmura tiga adar bela lo mesra program rigid al silse military rubaka bile ador ren sektel programa ngaka mal magtertel sokal musada tegil topic hindi man masaula Yowel makamiwil miskita ti al makada mo masaw deringi tapi kira nga ka tukora homelessness magagi dire tukora public housing okay mas mo ay se rumekter ba ka explain mo sa nga public housing ya ura bok kumagal masaw da tukora alsele okay elang mal nga difference ra affordable housing magagi dire low cost housing public housing. Ilang affordable housing igambes kama ngirmang private company amrul is real direct make a profit ra development on a normally on a condition ra government must a tax break. Iga nga mal kamera gwam. Sometimes I get mutol corporation and development amrula affordable housing for the purpose not necessarily address homelessness and basically mostly public relations mortir they don't make a lot of profit hindi mo gilang Caloocan Valley to survive government must a tax break that's affordable housing elang nga rin a low cost housing normally housing project the government partake ringi so lang subsidize raradel tir aray galblay siya difference ringi elang nga ay subsidy ma house atol to amdigel may say malungil question a subsidy sel government mabibigay udaw labal haraw sel monthly payment rangal o kyaksang sige low cost housing malube tagukti ima interest rate el mal morio mang subet gigi del adel mal low income tir mo qualify a loan pelagi der belaw ang arngia low cost housing program gid ligagi dele palaw housing tirge ungila agi dele rate tir cater more tigel other belaw tirge bul ngari income tir tigel mora development bank der qualify asul mora palaw housing ema loan detail gulgorngik malwase public housing mal ngod raikal tablo black mas public housing public housing military ruba tiagid government ngiya mo developer magel utem ma building a local government so lang administered by a specific government agency ilang amarwin example ragwama lungara agagidele public housing seduk puseng gura Guam Housing and Urban Development Rural Development sige mang gamya madangi tirgele other belawn lera lekera Guam ra malir article nor siya 1950s 60s of course tigel bong tuluro na job maldim menial jobs tuluro wa hotel cleaners ang angkor makalabas ang arngi aguk timle high touch ang rangko it's duk maseng blue collar workers. Masela bang bato ko tiram le qualifier ay gagidele public housing. Masela bora mong toto, goram le bato kay housing ngarsay. Nakatarata makle pastrura, guamal mora, askura ruge,
Eso lang ngaltara masak masayali ang korakawa ang arato to makabe bodesang. Akpor ngi gambeseng malungil talblay. E organisyon Big me kora mal di mara ngauren me kora malungil ablimiu. Galmas no iti arilek masi. Ay nga public housing. Ay albli ma'am. Di government amas kamam agim kele mal ngariyaw rentringi. Sige dia keyword ngariyaw rentringi. Ilang public housing kalwa government el prospect taxpayers manil murula galblay. Di termula payment ringil mal ngariyaw. Okay. Tigil the formula. How do you assess masintela nga ludod abol haraw ang gal low cost? A formula masi net income multiply by 25%. Sige dia benchmark. Mang ilakuk mo talaga dal luldas engul transfer ngil mera buk kita other belaw ila belaw dia ka public housing ngir mil turubak mem dalitia. Ngaringi low cost housing which is public housing. Tidak ka public housing. Masela ka public housing ngaringi tirigel telal percentage sa population rigid. Tirigel maral digal betiga blirir. Tidak ka real mura, tidak qualify low cost housing ra ala housing, tidak qualify mura a development bank. Hindi ako qualify mo mula alone na igal commercial bank. Mal ka sa real. Tiga to ram rigel tangara fringes of society. Tirigel society tamarep tial Romrael. Oo, yung laptop na bilas palo. Tira nga nakambel wala bay gamalirik mo sa ali gamama bataman lang. Oo. Segidel public housing address segidel section ra ka population rigid. Mang tiagid. Nakaman mo dong oklek malwasi. Ko ra analyze at yang so lang special for segidel statistics at malwasi. 2/3 or other way allowed at all time. Earn less than 15,000 per year. I see. Sila mo sila 15,000 per year om deduct wa SS sa insurance sa tax ni akong das yung average take home about between $900 to $1,000 per month. Sige dia average. Oo, sige average. So lang now ako mo sige der formula. Sel 25% ra sel net income 1,000 yang bergula $250. Moral to mo kamura Miguel ang tara financial advisor yang direct kunak mase do not pay more than 25% tara income ragaw mura housing. Eso mo kaway sa tomalia financial ragaw. Let's sell budget ngidil level wala ka low cost ka affordable nga. Gidel 25%. Ledal garang kami berubah ka tiagid. Adam Miguel selo baskida gagidel personal financial advisory tek masi 25% allocated for your housing direct lang gidel ngaring budget mo rakal maalu ma tuition nga lagem madek nga entertainment mobile direct lang gidel nga percentage mo investment rakaw les kum ka Kita nga riya suga ngal kuk tara. direct nga syuga lo bangel say mang gidel mal careful gagidel budget do ringi di ulak blogol mo sa gidel nga percentage mo ra gagidel investment. Yes, kung makaadalo or dia investment rakaw o retire attack let's say SLSS ma pension fund ding songs. Ang advisors financial advisors at must always allocate a percentage for your investment maluk masing rainy day fund. Lesel sumakalusaw rele mangilal nga riyaw do ang rabanggal at least ang babakaw 6 months will survive. Okay, sige daw to ra budget Now, revertal back mura public housing. O mura to mo metro ba ka mabe mo mura public housing la address ra. Tigay other way law di alpitiga blirir. Government tigel pass legislation October daw do. Hire Colgon Valley mer mula truck housing. Karaba ulak masen nga mula truck housing. Ka askum mo to ra blail nga imol area. A good example sel Nandeng Sel ngara kaswawol. Asuma mo lagi del blay lang ngara imol area and got til save audo delen cell mobilization. Sel tutaw mo tirar adam aklakadalo label mor selvasyo. Aurero go ding arsay mal save akuludo. Disco magal blal omorula spread around and the transportation ma logistics entire expense.
Ngirem marula housing nga one area. Wala example la anandeng Okay. Mungtiang aklok kala government. So lang itrigel other belao dal batiga bliri rami apply ra public housing. Kira nga dia officer tir nga dia staff at qualified tir mas remiwan. So pang jamral dia kablimiw. Kada assist tir mas telang net income tir. Yang usal net income tir yang multiply 25% sige haraw rangi. Kamso dia net income. Net income remiwa ka sel lo musal udem ra paycheck rakaw minus ager rogul tax ma SS ma gagidele healthcare masel o sigidel remove gay sel obaban nga boket rakaw siya another program So does it take home? sigidel obdidak taygay nga boket rakaw alu sigidel check obab mo rabang kalmo cash ringi another program bigilang disposable sel loaders ML wingul Lorngi, 25% sigid. Sigida benchmark, gawak mula si okay gawl other belaw, tigida pong peringi it mura housing. Alang ulang aramang kadang magiging mula public housing, leng number 1, stabilize a society. Kawas ko mga reablim, bal comfortable blay, parang lagay stable ablirir, ito mo magdung arangal ka. Noise. Skumang kauradit koy sablimiw, arangal ka diakal stable, direk tara issue. So ang larangal. I say. And number 2, tara relia public housing, prevent tara adam diakadil lorura blir ko dit local blay. Ngari ada kok timma gagidele canvas me Google rik lo gida blir. Kwadi ba age ula ka dan geder stop ay gay. Esel barinya typhoon, agigida kotel matamal alblay. Esel matamal lagay, agduok masigaw do del mamrula at temporary blirir mang expense ra government. Direct long edel libor lite agidele public housing. Asto bagagidele tora mrigel en slum area. Igel partra blul blarinya mana umut, dir ada dia kasril tuobd, dan dia kal qualify alone. Hindi ka real matiga ang odal option. Matidi nga ragagi dal mutel blail man namo makitra. Kitra we si direk unhealthy lang. Apayabat po marwab arsat mura blay. Again, almet typhoon storm agi ako tagal matamal. Therefore, ang government agirer step in marula public public housing. El kalo government. Mang gumes ringi kumiltir rubak. Ramak masader tiyang. HUD, Housing and Urban Development Ramrigel, Rogul other belawol kira kwam masa saiba la mamrigel qualifying under Section 8. Bilang issue kada masawa da tora compact sa edmo maramrigel masi United States kada masawa da compact. Dia ka pa may approve ra HUD program. Merga mama other belaw. Tara benefit lagi multiple compact. Ya sugum kam alawra tamam al qualifying ira bro ramrigel. Ngam dia kam ngalmira blumam. Ya sugum dia kam ngalmira blumam. Egim qualify outside at tabay mahaskogik mo se. Akame dabura California ya qualify Section 8. Why do we have to leave rather mo qualify mara outside instead of ngarbela lolay gay? Sila tara issue. Another issue kami tirubak. Malbot ka utmara state. Awang esar marwa ayray malkayok. Matpang ng lungoy. Mal maklaw agidele public land tir. Mang si adel mo tiret mo se boto da bebera ut madrelia public housing. Idabla mangitarang will charge a nominal rate more. Wala state. Ukti ka balman mo klaw. Nga ut malayral di $60 per year a payment ringi. Nga namang say mal affordable for everyone. So lang yung mula gagawin housing. Murtigan rogul other belawol jakablirir al ubat takora displaced. Kasi nga rin obi sa apply. Aling what to other belawol na mo displaced. Oy. Tida problem. Medyo dablo katak na military rubak. Ngayon, okay ka nga all time. Kira all.
So lang im nato ba tol mortir na mo giril muluk like le ta squatters. Di dia ka sa real borngil dia ka ablay. Bitigya ko ra barap ta dong ila alduk mabilas pelule tek mo si. Namo sa move agi morge. Oy. Matiga nga client na ka tom ko dong may. Mase Mr. Henry musugumam. Axel maral try my best hindi maral dia ka wal borngil. Ti tol to na government na mo girel lo mesel tigil program leng asku man dia ka address ringi tara ular ada kay tabtob del mutkiram rigel legi da qualify HUD kam imagine leng irmang out migration asku mang if you don't make it in your country kamal di murakwam qualify section 8 housing qualify food stamp kamesa. Nga tial nangare, tial incentive more sige the program malklo. Namo time government create la and address sa public housing. Iti daw ngiringi. Asum ka kersey sa public housing. Eventually mo ngil basum and namo girem luguk move out. Tapos Emil Digaw magturablim somewhere, engel ada nga lista guk purablay. Lagi dia kal permanent. Ding address ra homelessness adal dia kablirir, the address ra displaced, the address ra adal especially te idal ko radir kimlo ile nga algir. Nam utilil kilo bangela in-laws len. Direct mo riya conflict. Address to correct other gi. Mal klol to ka address mang. Sige na topic nga ka direct lang nga belar el alsil mga askum somil mo iwrangi mga iwrangi di nga kamal nga real estate kemertero ba ka manitiang mang nga obvious na ka den wal me mal butok kasi Mr. Henry musu ko ma'am akim malos pe ablay hindi budget ra mama at 300 ngari 200 250 which is basically same formula 25% ra income retir albo ra bang etek mo si asku magawa masuga 250 net wire disposable kal mora housing gadi qualify $1,000 loan. $1,000 loan na kasi magturo na complete life. Especially at this time. Kasi mo do ay kalto ko il mo ko. Amal girel la kumesa la rather Lorenz Sergide lang especially to tigil di ngarabla wala time why Lorenz Sergide mas makara hindi ka capacity hindi ka plisiin makara kali tigam lalu ko tawritan mangil ail alto ko mo ko again ko daladan mora ara adal tira mrula la relasi tiro taw taw la iti ang plisiin mrula galing ako mo mitar ko la Lorenz igal was tila nga malungil daswe malbuto ka ada belar analisis dengan obis na buhay, mamlawitan, mal mengaliti lang, di nga rakwa mahaway ba, dengan masin mo di ako nga mo, sa ilang ko gilap to lo do, kan mo magorra kan loan na kaya 20 million, again mo regere, maral nga niya apply mo gi, di tilal mo ko niya kung mesing ngod self program ra development ba. I see. Amral girel di imol tol kung das nangilo siya, selbol way say gide. Ngarang klase ito ka bigyan, it takes a political will. Girel mo rin iram, madal marareng, arang nga wal, mamrulay ka ito. Yung marin ito. Kasi doro, akyom daso, amrulay la, nga kamlam rula la, arala, selbo to mo say gide la, ito rula hiring, ito, kang maring lagad mo, matbuk na hindi kumesingin, malpagtaw. Lagi na ito ruli, housing policy, ito may say gide, number 1, number 2, number 3, wag mo. So kemudian kalau ada kasus alam tio ekonomi ino but for a start India ka kora dedicated matala urior na government let's say housing agency ko equivalent ra ikal nga kom lo office ko el dedicated lo mesra anabu ma availability ra len mga adu lo da kay gid ro ko those pe kut makliya public housing leng ela adi imol ngaringi or maybe kadam na mix abra urere la kay agency maurere la ro pala housing is a lending institution matukti loan raw do
Hindi kal tira mo sira ut may wala ka tutura governors marang pel lobat ti ay gid. Hindi ka developers. Ang daka developers. Oy, see. tila kita lang Sige daw spelling eh. Mga agi na sige imon badal ulo government. Ila ko say eleman niya National Housing Policy Committee. Tiyan no regal. The milk to be in law total sell $15 million of loan ra at Taiwan. And this yung kula initiative say gid Ludaw, dem na mondak sa ludaw, na mondak ko tengel was hindi. Mlaw ngi luldas mo say. Leng at least ang lagiri lo mesra ablur belaw era national level. Address ay gagawin displacement issue. Wala say hindi aware na amla metro. And then dia ka no amlo replace rin nila. Accommodation it boils down to one word, leadership. Girela tara adik masigtigil program mga kamol tautringi di mo radyo may gagil talk show gid di mangitak ngil mo antin mura ding leadership gid nga mo to dahil ngarang to ka la ta pas berali gel mal bring le pas for example tele marine sanctuary gidi talang amle makarang la pas ra PGHT dige edo meseng Dia kalsal mal effect ra daily life ra wetlaad except for maybe PGST on a negative way by law complain ra adal ko benefit rin di sila omolo ko public housing everybody benefit ara di mong larandir leka reto ra mrigele military rubaka a man's house is his castle mang dia ka ngot lungil feeling sel baskawagi sek mase sigida blim tura al sel en tile irrigation, esment balmet typhoon, hindi ka mga amdura ng lingit mo si ngay kang baliwe di isel mura a shelter. Dia ko di nga nablimiwe close asimra. Nga regel accordion shutter mga di close ringi mangiling pa sa typhoon di nga nablimang. Ngal ko to global gula housing. Dia kung gagawin ruwa ka, hindi ko mura housing. Okay, kami sa. Sel probably umesing ako mal mo ngari oy ang es kung adal mo so is pa il ngari ya umbrige ngari o lublu ngari ya silom muni barang lekir baika tial bud raklangar ngari rulia modwas parang mo kapos en rula to kulungit to koy o kila ba klangar ka ba tial ba Akmal strong advocate ra ikay gid to ra housing. Sel ayray ako tulugil ela sel ba ayray. Kamara ka sa balaw moray kurang, semua ka po tulo. More sel cook section ako marang ringi. Sel pamamagalat mo ra akasablaw, maru kam lora ay kurang kas. Mora ka po. Ya ka mo feel mo wilar ko. Len kamesa adam lam kan urablil, til ay kit. Tial hotel. Sob clear up to ko. Kredit mo ang ngilar mo. Siya gid ya at tele-tile so masel ngara ngiwan. Korsel ngara bro. Sel over ya kamera. Ako say ay gid ay game le ngara mo ngam mo starter ha. Pero ang gid encourage sa gid ang development. Lang ay ray ako mo kada malako at kora. Agi gid le urban development ay ray would fall into category as a bedroom community. Leng ay ray akirsay Oror. Ebek lo kamsay at murar kablirir. Tiang akara Seattle Sel Bellevue, semle bedroom community ra ata Seattle. Di teral borse Microsoft enguk na mo tra Siri. Gal Bill Gates kera Bellevue, kera actually place called Medina. Mal dinga bitara Bellevue. Ma ayray okmo leadership ayray engirel tega initiative maral provide a call utma. Ek masya mami el altama ultakawa residents megim ngarngi. Ooy, asku mendiak lebong esar. Euklebo imilig. Ooy. Encourage our other marura kablirir. At the end of the day, kami tiruruba ke ada kerse direct kalmo suporta economy raigay. Let mo suporta stoa nga ma agir rogul makiterse. Kami di Christian nga real estate. Sel dulu sa housing market nga kami na. Housing market demand and supply rablay. El all time macro demand yaka supply. El all time ko na obisrak mo sa Mr. Henry. Nga daw dude ka kusiga 3 bedroom 2 bedroom 2 bathroom el blay. Ra ore lubing irak mo si
Kambes, I'm really sorry, ndiak. Ndiak ang ramagit na. Akadol trama kulut bela ang mora hoterma. Ndiak talut. Mga di imol utmal mal di imo ang ding, a price niya direct kalakal mo toy. Okay, baka follow up eh. Baka nga government magtabi housing market. Ang sige, girin na mo girin mo developer. I see. El alternative nga lending. Asumugara lending it's based on a one-on-one basis. Di mo developer, kamo marula ba tokal blay. So lang mo advertise ra magit mo say, folks, ngari 100 blay gi mo rule. Itiagi da design ringi. Mlang clue. Egim assess kami pa sa qualified and diak. Ulang gida qualified till and sa ML mega $100,000 a year. Mura low cost, mura public housing. Di kam qualify. Kana mo sa ML digaw guk marula bli ML digaw tang. Di trigger nga ra bara mara economic ladder, trigida dos PL, nga sewer til mo na public housing. To me, personally, Mr. tara agenda, na government, trigida all time. We have to put that on the agenda. Priority. All time, mabsada, ito ka compact, Big Daddy America, wala ba program? Amrigel, hotel generous when it comes to housing, education, and health. Bigyan nga housing. Ano ba ramrigelik mo siya kamam mamral talmal housing ra kamam. Masi may putringira tara compact negotiation egim qualify HUD program. Luagwam. Kundas mal nga te leather al time lo spera at medal mo regala military. Malungil te leather mo ko gigil program. Nagora kira housing kundas sa legal macro to tell to ko Mr. India magaraw terpil waseng ra in camera familiar belaw most of el road meso is bini and most of el bo program lagel program lagel hospital el take remember saya ra kana may mga bulger ka waseng ka bom suwi tiang lit pangal waseng kam nangarabang ba master sa business and nangara ultimate real estate kam sigil waseng tela in camera ada belaw Tirgel ada map il material game the for. I see. Tela income tira tarra and most of thing affordable sum more rabta gigid rogul expense la imo family. I see. Nga kamlo dong okle kambes. Mal because nga ka brula appraisal morabang. Mga kaman mo dong okle assess sa rogui. He came up with a figure. Mga say asuma family of 4 mega dori 6,000 na tarra gross. Mas will afford a life rebelal comfortably. Di salary sisa it sounds like ang malang arbab. Di sa dal salang arbab les kuma maasa earn 18, ikaw ruba ka earn 18 na kami mo tayo job. Di tida problem. Sel talo mo oras kuma maas maruba ka orior, ina mo gilul sige atara adelo mesa rangal ka. So Tara expense. Melang giredel di sige da ako mesringing average sa minimum to survive comfortably belaw. Asum ka nga rebelo sige, you are struggling. You're struggling. Kali mo mas ay gigil expense problema identify was sel bo mo rep tagil expense ram mga rakel expense rogui eh. mo de sel ko sen brabang. Lakmal di maloko ay nga ra kuk lang ra memory nak. Expense include the housing. Kinel nga rin ya karamo gele man mo qualify mo maktura rablim. You're paying at least 600 to 700 a month. Abang oy. Sila ligrin nga rin amlim baka maapira amlim rabang. Girel nga rin, although del pera tuition nga lagim. May nasa groceries, average grocery, pero nga girel mga wilgal. Das emil domestri rawarameng mga rang girel, mga yasay, mga fruits, bili mga mili kal tutaw, quality health food Girel may nasa gagidel average on cost del mora syukang, may gagidel direct girel nga rin adengi maral, plus, girel nga niya sa sel mo na saving account terkaw. Sa saving account terkaw, sige the rainy day fund. Mas kumunal to ko mo niya, kaysa brumul nga rin gigid mo. Actually, sige ko na budget ra average family, edori 6,000 na black arrivers sige dal oo. Saka na mo independent family. Ding actually 6,000
Ela kardiengur two-thirds are other way are Palawan nga workforce. Misukra 15 or less. I see. Kardire ulgo mga 15 abi ila 15 and dori mong diakal borsa. Direct lang na songos, oy. Marila skirado ng okol diakal til blay. Apartment. Mandiregal maringar ka mo rior nga sa gid level. Maro ko mo siya ng apartment. Kau melekira apartment tera right wala. Almost 20 years ka apartment. Dire mal. Dia seguida ulmak mulgor seguida kere so algo more sel kuk tapi nga kal kumis ni. So kal mo tabili. Maldom da so ngil to ko ya kung nasa ilal tial es tax narawal tax amla mo la pal ralaktal mal morba da sel inflation sel ikan normal mas klala o mes ringing mal kloto tira do mes ra ikal income ra adra kida adra mela ikal do lunos mal tela do sois ra involve family sum diwan oror isip el affordable sel tak klar til no ela do mes sel kame do sel el nudo del 3 milyon matedor el lado olvida con la presidenta de Siliki mulo nga sa autoridad adakalmente $60 per 5 million. dia ana solga ya state alo the care mo tong sa clean fire tigida kari lo gelo say kung kurang mal dia kau do that tial di mga amalen left and right na to lagi the milgradi kun self 1000 euro 5 million. Ela kita presidente o estigidos Maria 8 million surplus na tanong kita question was sel do mese ka motor da igidel lo ul wasing family of 4 auspertil igidel so by ungil so ungla claro e bukto mese ela legal ada government usok claududin na mo nis ekra $120 a month. At the same time, yar adal nga SS, at hindi na kang mas, tingnan nga SS ang suga less than 1,000. O, ito mal struggle. Limna mo di ka loror, limna mo. Iti na ka, todo mo. Mauway trigal guk, adal nga private sector nga sa 7,000 na rol, mal nga yung udira na kapal. Marala kalmenta, nga pa aududir already adek na nga sa aududir tiya gidara $120 edi mo sa aududir tigal mal ngario ma question asing asel do me sa gidara agid musubay ka marada ngar obis ra war el sisa la mal girin mo me sa igal mal unfail to mal birogol to tigal nga private sector loro nga 7,000 aharawa tax essential mang seluruhin mo na ang government, kita ba siyang kola. O kita, across the board mo na, di kami relate yan ang mortigal ang SS mortigal ng private sector. One time, el time sa grusi. Hindi ka nga buko siya kita, tirgal adalo si siul adal, girin milibay ka ng mesay ka, namlarulit yung tax, lalo erikit. Malmasan mo kung away Elia Bulgera, ang vice presidente was tal orang sa langliar abe nga iglesia nga ay ga tiyak lang makararing Raul do Suem esa politician elected leader mo se bol cloar mo de mo mas igal bebir igal to na do nemri waya insurance tanang mo ngigel sel do mese waya kora dia ka akimot tilo mesra mo mesra sa tingal ada belawa why sa nakatilgi makloro hindi nga gisang dahil mo lo ukol marnakot at least na kami active ra politics may usan nyo sumela hindi nga gisat tial alang liar ada belaw tial album na mombas dahil first 13 3 weeks igil ako may si tial oral mo yung maral mo pingrara ma-question na ilang awasi tiara ilang ka makara ilang kami yung adal ngaria betul kalau kurang sespitas ini kuk namru ay same kuk pode sang la tiang las mo di question ase tian ladu el mergid di kata ladu el merbel sí taxel troya
government ang mo, dude mo toda pagkait na kaum sa government. Ma-question al amal girit tikal ada religion la, voltaw terngil was. Kamo ay sa was. Ngara-ngara al sel tilal PCS til tax 10% ang wala rin. El meran ada bela. Kaum nang wow dude ka lego. Tiyan jakal girit mo terngil was. Tiyan ngara morge ngara. Kumulel merga. Mala sa ay kita igel mal kora suara tokol giret lo das urni mga kumbes lang sa mo do ra. Ak mo tigil kambes was. Tigal ngara helpless. Tos agi makara. Ela klawa do okle o meser gidos. Guk karang ina mas malkorte ela ngakal bul masuk firbor probably malu makara sa ka relate. Pero yung bukti lo siya altang aringi amo ngir gidel. Tigal mataklet matakar gidel. Diyak mila kami ul adra media malgiriul fellowship tingala vice president Endren Albuil towas mura reven tax mga report kasi telang al tilu compared to last year ngarang a benefit del domesringi sige kum das tara gira del check ringileng sku mangaral to ma government taguk man namur gor kalolay maybe it's time to revisit the talla ngaring ya tara ngal kal gudu mudungin al sils ganga dia to ngaklen di ganga subal mala CPA ringi mlom asangut masig mi adar belaw kom ngara VAT amrigela kot misa VAT leto mesa problem ngara a Europe elangat tara issue ngakal tiga mira answer ringi yak masi sera lis akla tax etok mo 10% rapport emergong oy deduct tagigil 10% el mon egel balance pea sell profit tax question at masay mga rama egal retail store na mala 10% el profit tax edakal nga rapport tiang bil garang it multial 10% margel may sera lolis aklay gang di mlak ng sisay tagambe sa kawas kumakamla tax ra point of sale that's called a sales tax di tayo dim nakalor trangil sales tax trangil masay PGST VAT tax diakal sales tax ma-question at masay why is there a 10% at the point of sale I'm trying to get the answer from somebody hopefully other men sa tiyang may ebora why I'm answer ko sa ngaram kadamla 10% ra a sales oy kasi dim nakadol sa dim la sa say tek mo hindi nga rapport mo ko lang aring ngal kloror sa finance imam mo do nga kay kalmon ko len Sunday lo ay sa kamam agin malaw raw bulo tik bul mamlos o ay sa tiyan lo ano hindi mo dang lila hindi na 6 months ang mo subo maka madangailas ala gugar ka sa ka 6 months so em subi a tax ra hindi bla bla 106 pages to koram legal tax law so em subi mo madangali o tautringi mring lagi de los per adra la mo ngil explain di tara issue nga ka tiagi dat mo sing rebalancing matigale low income mo diakal di pay $100 per year mga that's fine mala refund del 600 that's fine the problem tigal adal dim lakal file on a quarterly basis adya ka computer tiril file ay gel babier lagi require a USB lo tutira computer ka so lang file ngul mura taxe mustri tira ngusay tilal maas mula mula makita o laptop sila tara issue maka kirang angle mortra magit trao ko ngara Airtel mer Oriol mel file aralat yal tri progal ngar sel may mateme mel me file sing worth it to get 600 every year umongil mo endrara kay malangi to me maybe it's a rebalancing act and this sell time lo larakaw as an entrepreneur small entrepreneur amo ba der rakaw leng ngaramong umultrabu makabuhi mawaw ka marabeng to hindi ka require ang rang simple oy lang na mo complicate
So, sel complexity atara issue direct mo bader gid. O artir nga el molmu tergida aki pa receipt tarra. Ano ben 3 months. Ara gak man dia kalsot ek mak. Ya sel mal dra lambring to ko ale ekam lang ako am gune. Sel bol to ra refund. Igil kaysa ko ara tmo auto takra kortra. Ako am ra refund ra. Ali ako mal bra bulo gid. Ara tel ikal do ka meta met mutu. Sel bal temel per millions of dollars refund hindi ka ba treasury Hindi sel mo ko say moklo arus. Siya ngara imir say. hindi ako ko kasi mo wala men digil mo ko Mongil basul? o do lugar yung adi mongil basul ataklop say sige da o regume se tiren malde budhelo ase kita electrical adal mo ko ay kal tol mergin o vice president ma ada olbil tiga trigel about 100 الأذى more المشوغة 50,000 more ba tial tax ako mesang kadi kal hitter tir awla ko mesa ko sela mal study tir segundo do tiga ba ali to ole ngara government mal to sendia halbera mo takale e ko suwil mo mo tiga ka to mak tin mak Rabo experimenter la nimlang dia ka berele mal dia ka tamal gida sumda ko taw tugila el albuy Diesel wasing tata moklo arus eh. Ngaka ngani adal utungal tril ngar along e ore. Tigar elang tial tax sa direct mamla increase hindi lu ramlay. Direct mal cloud part tial budget tir elang amla mo o ralo man sugo elang kan mention wala mga Tirgay kita sumangani ako wala tirisul ba wala tirgay gukmal roy nga sel dir ang au eral nga sa tial PGST ya aralak lang kita amno ba inflation beto ka factors margoy ka nga PGST mi maselo tamaloy tirga ko ng team tamaloy tirga mo kung tanong ito si tirga elang kita kora kiel kora meter oriol beto ka karang mangarangi minta kala sa mal malaswasi hindi sel sum kamla mo roidel na mo kira gigiten kloa affect ni ko ka mal malaswar I see. O ngaringi sel tokol gureng sa lo sa krigit tay dal das tek masi. Ulang araba ba arala klar araba bililyo mangyawar mangayang len you're paying a tax upon a tax. Di say gureng singit tigale o sa kringi it's not true. A reason why ang araba ba arala klar araba bililyo mangyawar mangayang it's because of transportation and handling. Le kamo ger tigel mo ngayawar mabiliyo lo makitra ustuang. Bililyo wa 6 stuarngi ang yawar tablo stuarngi. Kabura kambege mo mesra fisheries. Agar rogur kala morseya, tirige bala oleng agar klalo. Ba utang rubang araba it's not because of tax. It's because of transportation and logistics. Tigel ulsa krigidra yak mo saying tax upon taxa. It's not true. It's not true. It's not a true statement. dia mela tiagila mal makro tutela ka ngitarong ko ra ate ito mo korti si dia kaldu le ko mara tu kumlaru le mo mo ese madi imol kulingitra ada belau kumilo mesa mal dia ka aigal kimol ko agram media mar ut ala na metoda John Morin metodo asa swin mat TV on mutra waya wa Ismail al maptogra el ko el ko tiaka Kemudian tira, ikan yang begitu amsu, ikan yang altura luswillen, adel lola badru wali, irula ikan tuh yang dengan murela, adilmu. Ini kalau sah, mal ngerli, kemudian ruli Allah mul miska, makmo kiengar eungel mul tuh tahu tuh terapa, apa kita nggak kalau maharatak, ini kamu wajib nggak kalau wajib ngarang ngaringi, oh, ini mereka malu tiang mengaram dia setiap ngarang, dan mal dia bukan wajib tirgal adal biya ko la wat artira mo ng litial tirgal nga rapal agar apna opo nga apna ga tirgal measure lohersa al adital loher tulia ta chi den mo yuri ka client ni emnetia program ang nomorin mo yuri nga kailangan mo ngerulo mo ngiwe direkal tiak sal mo pagani makna mo malaygel babira ada taxil musu mong ulo mong akumesen Sedel tu takkan tirgal up unfair, unjust,
tax, el dia kan adam dengri. Abunda siya yung magul. Dia gitu governmental kita sector adam mo. Umuwa to ko lo rimra mul miskak. Lo malaka bak mamru ringi, el dia ko dengli. Ada lu ada democracy. May mo government tangari alam litin mo manglihat ko. Ito ko nito ko tax. Ngara al sell for me. Itil tax ngara tama maruliak nga malutum lak nga magara mo tao tringirak nga o ngarak mo ni. Ito ko tungay kambes no se beto ko bula ada ngara sel sum gol mo tax giren rulia tax ngara bolorur ni. Mumurura mumurura apply mo dodra sensei mo sel tax di ngargin mo mo to sel haraw ni. Ang stop kung ito sing Miguel Lumaran, sunset close lang tax. Tax agin NYC. Mauulong, maklaw to trailer o mauay sa mga belaw. Ilwasing, tiyang rangangin minarang belaw. Ilangan yan to ko, ilwasing, ngalko ADB, rimrigi de rulya lang miski. Yak na, sirabi ringin mo, alam mo hindi, naklamti na wabier, akan mo mente belaw, lusin mo, ilwasing. Tiyang kita tarawi, lagi mo haraw tiyal bersa. 60 million o 75 million. Mauulong ko na maasang ko ringi ka raw doon ni Jackson was. Sukum kita nga niyaw doon ng ngarapang rabigil 300 million. Nga namin ka ito 60 million o ito mura tiyal loan ringi. Malube ko tungo siya doon ng marapang rabigil. Ito mo may rapang rabigil ito mo doon na kesting. Loya kapan, malube mo ka. Alo, hindi ko kung may masura ka naman. Muda kisas El atide agwa masku meng. Akmal remember agwa masku mengarnya change rawa tax. Marwa gagidele any type of reorganization rawa government. Et hara tara kombalin klela hey group. The independent consulting group. May assess ringi utibdiaw do swir. A problem ertel tax sa government tangilu government uldub ringi. Other nga da other bluam le against ringi. Dimlaga third party lwa hey group me assess ringi meski da independent assessment. Sige da missing tiang. Paulang nga yang lamura alsel. Ok moral toy magatabay mle take time ek mase game dungo atara a CPA firm ang consulting firm alme el study ringil meski da assessment ring mase tiang ra issue ringi maybe we can improve on it and maybe I would be happy. Di tiang ADB mas government tigida tax review review or the mew. So it was not partial. It was an impartial decision by the government. Tira o balme tira o magitringin bergid. That's the missing ingredient di mlaga third party independent maskida independent assessment ng irma. Dia ngari kada masama to wala kampak. Hindi diri ka sa malagaw mo ngali detail la kampak. Of course kada amo ilia presidente mem amo tatsen. Dik mo yura imol online arigal ra civil bit. Civil bit online outlet ra Honolulu. El interesting lang trika may interview ra Kitilang Kabua may chief kampak negotiator ra kampak. For the Marshall Islands. Okay. And also she's Minister of Foreign Affairs ng Marshall. Tilgi ang ngiringi kadukora ang suagal mo ngiring in comparison ng more information para to bela and kadukora dire po sa salmo tingi. Dingga nga hindi mo na specific ra kung law do. Ding milskawa daytay ang baby ra urior. Tial kampak tablan agreement mo tao. For example, ngarnya akampak el asel blal kora daytay tamna ko ngirngi. Ngara $4 billion for the next 20 years. Then sel lo ural arrive ngi tial civil bit to kasi Kitilang Kabua kasi tiak lungela financial packets 4 times as much as the previous compact. The previous compact that tell little negotiating, I'm like 1 billion. So assume 4 times, and Bula saying 4 billion. Part sell $4 billion, nga $700 million. And tiyang amara repurposed trust fund. Meaning, of course, kita mengenali abalura Marshall Miltamal testing ra nuclear. Melmuti lang nga niya share.
other na display sila ng blue. Tiyalu daw nagili ka mga tmok ra segi mabebid ringi mo ra kabelmentra tos pe no route ra kabelmentra martial petokal berberi terbelu ra klo area mo hindi ka maklo aurior ra ngesel mo ra gitu lebih ra belu di regal tiyalu daw mobilisi atau ra guru temo temo improve facilities health facilities madi regal mo ora ra museum of course ora tial legacy ra nuclear igang mengarangi betul ka ideal kora specific el lurior el mlagatmok ra negotiation el lulu ay sangkay git el gabua tiang ati regal mo include Tialudo, I think I say, mo include the funding to better access documentation and files that have yet to be classified. Ay ito ko rato ko larwa kaya ka rawan nuclear mga nuclear. You know, cell technical assistance. Oo. At the payment mo educational grants, betokol luri chap training opportunities. Adi point to suka ba ko ni kasi at this stage and tiyak magtaarigan o magta pleasure ngin mag at least ang ko ra mo tay gamla mo sa emla ko ora cross process masel adu ra martial mamrigel logic tiyak gid tiyak kal net si pam am lakto na mo public Nargi adu tel numerical week. why say et dire que lo si sulta makmelo si sulta mi bela mesa na MOU ding ko ram la mo tay Kita ne Oh, anda. sanderu kita ne sa ni kita ambil edim ne segi de press release mergi de was problem berko mat daw ya anjak akmelo ko ra MOU ra martial MOU belaw makmelo awana 11 awana January 12 Oh, isi. Oh, okay. oh di anyway information ako ra mal bakatak ra martial may hindi kita Oh, melmutre analysis. oo ang sing ko ra tiyak sal mal bakatak mo di ako nangelo asay sing ngarabol kul say hanggang ano na martial ang alam mo ko ra tira auto na gayud information ya kita para ati ka ngar say De lang ako mes ngel Minister of Foreign Affairs game de 28 years old 2019 mingil mora Jerusalem. Istondra ka kwazilin ngel kapwa. Kabua. O hindi amal kin balde ako ng lilin. Ngel baiko kapwa malsa digil adro on bil chibinga chibela. Iya manggamal nga sang asegi me lang to century 2 or 3 years old na si. Okay. Magumes nga kung dero nga segi din ko nga sa spell ko di open to dai ka e gumes ngel Sakius at sila sa Sakius ngel ambassador ito nilang negotiate talaga kala am negotiate niya Sakius ngel lario narbo school kam lario Diak game Lario school. oh ngel bul ngel claim niya sa buhay na raw sa kala Oy. hindi na raw di ara tay ta to karam mo matangalilo ura kasi wala dire ka confirm ringi ding abela among 900 million sige kita ano ko ra tapos ng oh le na ngariata era president sa Laurel Matayo mo presidenta seneta ulo ay sa ako sing ulo ay singil was para 900 million na alam na girel mo ay sa leadership bay kan para model lo ay mga ela sige da ditra question no si ela ay sige 900 million sen morang at least ko close morang bigel areas of concern hindi specify sige da ako dun last 9 million 900 million siya do mesingin double ela masyado mesingin quadruple 4 times ma question na kladi was ada masyal kwasilina un dan tamay mi tira octoys Mga rental mo ra Quazilin. Ame oy la seguida ul maklo ndi ko kire ko unda surngil wase kide gele ne gire del dimnak salore le kida momre ka next year ela tira masam FSA nomre ka ela kilo tem erem tem momre kida mo spergile akmadengel wasa Quazilin na military maklo tutulin mo ikan begida ela tel case na sina Tiya, ako na siya total time ne uchil bela di milki isen borba.
Bilong mo mereka FSM mamasyan. Iginamong eksuero ng kuya sa dia. Especially ang bigger at that time, mo meski daw nildi. Hindi ako tinggal sa strategy. Naram ko na malore ni kapol. amlaw nila adu ay gel amna ang gaswela ma rungula na amlaw nila. Abay FSM material. Anyway, kada di maldi wala temet lamang. Kada more sa last part, maki 2 minutes na kay Mr. Henry, 2 minutes na ulo ng tapos mo program lagi. Ma'am Sala gambes ka manghirmang mal enjoy mertiang sa dauldaso. Len bral critical role ra media a direct lor top dauldaso. Ang basis ra leaders gire mula legislation. Len at the end of the day kita democratic government mar adrabluwa agil nga ringa input til mora government. Like I said, alsil sakpal bring up particular tora housing, public housing leng. Hindi ka ngod tulungil morally profound legislation of the li hitra hartra rubak. Sir of the lablil man mongil blay. Please government leaders sa orange tiagi de ngaya ochurira kampak mani may the start sa public housing pelaw. Modya ka homelessness agirel di musul di modyak. Sige na, agil golra administration. Tinggal ang office di ignore ay kalto ko rugo di gareng spulu di galo sa ka namba. Dakan betul ko na blu los. Dakan mo sa babiel mo mo de wal mortir malu mo march mo ka makara. Ko makara. Di kalto ko dolo ka umesti titil mo. Ano ben asabay dal gidal mukmag kolra at chairman ra housing ma ngarangkera senate ng house. Ilboria public hearing adol ngi tirtir publicly. Oy. Edo mo titir adal bla displaced. Mar adal dakal sa tiga blidin mo da so diesel butel olbil adol ngi tirtir. Nice, bra. Ina di ruling mo priority yan. I say. Hindi era nga maldi aborto ko sa mo o di malagoy smart. Ako tesel kalto ko rabli pulis. Tilgi ngara alsel ngara ara nga alsel ka involved tire lang. Mal tiamal meringal to ako meseng mal sympathize o mesra away director al pulis mama minister of justice mal meringal gel monday al se ito stemong mas ugit madarangel adal dangrengel ad liurtir mar pulis dat madarangel may ka tinalola babos manggar gid meringal obis mal di imon role lakpal mal di mese based on my own experience in barba pulis para kablement ma olvida ko nulan na mal ginel mo yung oversight hearing na JCA committee ginel siya to da imsan ginel mo nga reorganization ra alsela bla police ra paraleleng YC mutatal YC gid atarimal gina vice president na statutory organized team ginel mo akong dasong na mo time mo nga outside the committee created by law il oversee ya ngaringia ada ngara alsel ka cross dengan ada the missionaries ada la ma ada bulu ada bulu el momes na pila polis betul betul misel boya ay monday so ilo mes ringin hindi kal involve mikil ngaringi alsel sakto ay so ka military ruwa akmal akmal hanan 1981 ma 84 akmal na involve rasilo undigil ma igil sa ida kongres at one point giblom ma Chibar Mulis sa Kansas man. Kita wis na 2 years. Kaya tal time nangya Mulis sa Hawaii terum nila. Meu museo kita ngin mudia ka sa Edel. Imrat ko mal suguma ara mo batak. Sumar ada aklangar tira mo mring ya la ada ka mutaw. Ano mo mutaw tumar bebe ako bebe. Aplo amal mo. Para sa ore. Saule Mr. Oludong saule Mr. Henry. Kaya kita amo rogi la program regit kaya himal merenga suli mo sa motma kanilang. Masel guk next week may ko ba isa program man sula. Saul. Happy weekend.